نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن أبي سعيد الخدري saking Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muka-muka paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kalah dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi rupane dawuh ghuslu yaumil jumu'ati utawi adus dina Jum'ah bi iskanil mim ala takhfif berarti baca Jum'ah badase Jumu'ah bi dhammil mim Jumu'ah. Tapi seneng Al-Quran Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi pada Jumu'ah bidhammin nun badasa Jum'ah bisukunil bidhammil mim Jumu'ah badabas bisukunil mim itu baca takhfif Jum'ah. Diarani Jum'ah boleh tajma'un nas hari kumpuli menungso makanya diarani yaumul Jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan Jum'ah niku dijenengi Jum'ah innama sumiyat Jum'atan. Jum'ah niku diarani Jum'ah li anna Allah taala jama'a fiha khalqa Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala ngumpulno di dina Jum'ah niku penciptaane Nabi Adam. Nabi Adam diciptakno di dina Jum'ah. Wakilah tajtami'ul jama'at fiha diarani Jum'ah krana jamaah krana wong-wong iku padha kumpul di masjid lijtima'in nas fiha lis-shalah min yaumil jumu'ati maknane min niku gawe idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati ay fi yaumil Jumu'ah. Min bimakna apa? Fi. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati tapi mine makna fi yaumil jumu'ah. Maknane ing dalem dina Jum'ah. Nah, min bimakna fi ay fi yaumin
Akeh di Al-Qur'an sing fi bimakna napa min makna fi. Aruni madza khalaqu minal ard ay fil ardi. Aruni madza khalaqu minal ardi. Min bimakna fi. Minal ardi ay fil ardi. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Ghuslu yaumil jumu'ati utawi adus dina Jum'ah iku wajibun wajib. Iku wajibun wajib. Wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang baligh. Maknane muhtalim nggih wong kang mimpi metu mani, artine wong sing baligh. Adus Jum'ah ghuslu yaumil jumu'ati utawi adus dina Jum'ah iku wajibun wajib hukume. Wajib ala kulli muhtalimin, wajib ing atase saben-saben wong kang napa jenenge nggih niku wong kang baligh. Tegese wong sing mimpi metu mani niku berarti wonge nggih niku baligh. Baik. Riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu ghuslu yaumil jumu'ati mandi ning are Jumat ai li huduriha, bagi orang sehadir salat Jumat, bagi orang sing ngelakonana salat Jumat wajib hukumah. Saya rasa kewajiban ala kulli muhtalimin, setiap orang sebelik, setiap orang se amim pematomaneh berarti orang sebelik mandih nengare Jumat entara sholat Jumat hukumah wajib. Taib. Makna dari wajib nenggak dintoh aneka kemungkinan ki ihtimal, kemungkinan makna daripada wajib yaumul ghuslu yaumil jumu'ati menika kemungkinan aneka wajib artinya sunnah yang sangat ditekankan. Maknana mutaakkidun kal wajib fi haqqi kulli dzakarin balighin minal muslimin mimman wajaba alaihil jumu'ah. Makna wajib sing dimiliki artine nggih niku napa maknane mutaakkidun, sangat ditekankan. Kal wajib sampai koyok barang sing wajib, saking gedene ganjarane, saking ditekanno napa wong Islam sing kate salat Jumat niku sampai koyok-koyok diwajibno. Kal wajib fi haqqi kulli dzakarin balighin minal muslimin mimman wajaba alaihil jum'ah. Wong sing wajib Jumatan berarti orang sebelik harus mandi Jumatan temona Jumatan. Karena Kanjeng Nabi ada bu wajibun tapi wajib eka dintok mutaakkidun kal wajib, sunnah sesangat etekanaki, sunnah muakkad kal wajib sampai enggak bareng sewajib. Contoh hakkuka wajibun alayya, hak mbak wajib kang kuwi sengko. Makna wajib eka dinto adalah bimakna mutaakkid. Ibenya bene sunnah mandi malolo taatur amenya anroom. Jadi setiap sunnah ning are Jumat karena makhrajnya sama hukum sunnah, maka mandi pun juga sunnah, berminyak wangi sunnah, tatayyub ya taatur, terus bersih tandhif,
kemudian berpakaian yang putih, tak dadi syarat as-sanah salat Jumat. Umpama tak mandi ya tetap sah Jumatana. Umpama tak kelampian pote ya tetap sah Jumatana. Umpama tak menyan ro'om ya tetap sah salat Jumatana. Nah, cuma ning kak dinto sunnah muakkad. Berarti coba ring Jumatan tak mandi ni ke coba. Coba sarah. Karena Kanjeng Nabi ngakui lafaz wajib, walaupun sebagian ulama beda, sebagian ulama karena zahir hadis ini kan ngakui wajib, ya wajib hukumah. King tak pengaruh dengan sholat Jumat nah, tapi azimah, dosa orang Jumatan tak mandi je dosa. Kecuali uzur, hari mon mandi tak nototen sholat Jumat masalan, tak tahu sama mandi, mon pacet, baktona gila mepet. Ini berarti hadis ini adalah ihtimal, kemungkinan. Jadi mandi ning hari Jumat, tatayyub ning hari Jumat, ya. Ben sunah-sunah selain, umpama beda orang tak ngelakonin penikah, tak mandi ning hari Jumat, tak bersih ning hari Jumat, tak menyaan ro'om ning hari Jumat, maka ghairu haraj, tak dosa hukumah, kecuali amenyaan ro'om dosa mak bisa menyan orang lain kepelengan dosa masjid. Tahu minyak apa? Minyak nyong minyak reng mate kan santak bau no orang minyak sekepelengan lenget bau ni jangku imam masih minyak ro'om mon lenget. Nah akhirnya mon ngak nikah ki karena pun idza ka orang banyak orang yang tanda ke bau ngak nikah raihatun makruhatun ne ke yu'dhi biha ahlal masjid ya mon pacet bau na tak nyaman orang banyak se sengit ke bau ni ke sampai orang se masjid ke banyak se kepelengan iya tu semon ngak nikah idza ni kampunan idza asiwakeun ning hari Jumat asikatan dadi sekira orang epeng kira seneng berpengkir sampian bau ro'om abana seger alala bau bocong awai to wai Allah orang ngaketa ke pengkir arubane khusyuk ro tak kelar ke bau ban bola na tok bismillahirrahmanirrahim ngaku keng khusyuk tak kuat dak bau beru tak mampu. Nah makanya soro ro'om kini nikah haan orang Islam seminggu sekalian nih kamu umpama tak mandi seminggu tak apa kor hari Jumat dia mandi berarti mandi seminggu sekalian paham ini? Nah, ini kitab Al-Bajuri juz hitung halaman 82 ini Hasyiah Al-Bajuri halaman 1 nomor 82 ada buaki tentang ghuslu yaumil jum'ah fal ghuslu afdalu. Mandi Jumat hukumnya sunnah dan mendapatkan fadilah afdal. Wa amma qawluhu fil hadits ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin fa muawwalun takwil. Banyak penakwilan. Bi annal makna mutaakkidun. Makna sewajib engkak dintoh debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin mandih ning hari Jumat hukum wajib kang kui setiap orang sebelik seamun sampun amim pematomanne hukum wajib nika takwil makna nabi annal makna mutaakkidun bahwa makna wajib nika dito hukumah sunnah muakkad bidadil khabar cukan berdalil hadis kia dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dalil-dalil saya nguataki bahwa ini adalah sunnah muakkad juga tebun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis saya nerangaki tentang kesunahan hari Jumat. Man tawaddo'a seran orang sewudu yaumal jum'ati neng are Jumat fabiha wa na'imat maka
Dan barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka hal itu cukup. Wa na'imat nika maksudnya sebalik ke buksun. Ya. Na'imat kebaliknya apa lafaz buksun. Buksun nika bahaya. Apa dinai terangaki tentang nikah. Okay. Tentang nikmat. Nikmat adalah pada lafaz ni'mah diddu bi'sah. In fa'alta dzaka fa biha wa ni'mat ay ni'matil khoslah hiya. Artinya wudu ni pun cukup. Masih tak mandi cukup. Cukup kangkui syarat sana Jumat ben bagus je lah. Kan wudu ni pun cukup. Berarti wajib mandi ning hari Jumat kang koreng sebelik maknana sunnah muakkad karena Kanjeng Nabi adebu sapan orang awudu ning hari Jumat fabiha wa na'imat cukup jirialah bagus jirialah engki karena hadis nikah berarti hukuma orang mandi ning hari Jumat nikah hukuma sunnah wa man igtasala fal ghuslu afdalu, dan barang siapa yang mandi di hari Jumat maka mandi adalah afdal, lebih utama tenimbang awudu tok tambahin mandi wo ya sempurna ken awudu tok ampun cukup untuk melakukan sholat Jumat lah. Karena debu nika fabiha wa na'imat man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa na'imat, sapan orang awudu ning hari Jumat maka dengannya itu cukup dan baik. Fabiha maka dengannya dengan wudu ampun cukup, wa na'imat dan baik sudah bagus. Wa man igtasala sapan orang semandi fal ghuslu afdalu maka mandi lebih utama. Berarti takwil makna ghuslu yaumil jum'ati ning hadits nika mandi hari Jumat wajibun ala kulli muhtalimin takwil kelaban jukeun kelaban debun Gusti Kanjeng Nabi. Saking dari sunnah muakkad kele sampai kal wajib enggak bareng sewajib. Pahami? Taib. Jadi nika neng kitab Al-Bajuri nika terangaki nika makna dari al-wajib ay mutaakkid tegese sunnah muakkad. Dadi umpama ana wong gak ana wong Jumatan terus ndak napa jenenge ndak adus ya sah ndak apa-apa. Ndak dosa, cuma elek. Ya elek. Krana ndak menghormat nang kene dina Jumat. Krana dina Jumat niku dina sing dimulyakna dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Makanya hukumnya tidak wajib hukumnya. Dalam keterangan selain al-ghuslu li salatil jumu'ah hukumah mandih ning hari Jumat. Dalilah hadits ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wal ijabu mahmulun ala annahu masnunun muakkadul istihbab. Makna ijab dek mriki, makna wajib dek mriki didawakan apa? Masnunun sunnah muakkad. Istihbab ini ku sangat ditekankan, muakkadul istihbab. Masnunun muakkadul istihbab. Sunahaki ditekankan untuk mandi ning hari Jumat nikah. Cik sampai tak mandi. Cik sampai tak mandi. Riwayat Siti Aisyah Kanjeng Nabi nikah mandi sebabaki 4 perkara nikah. Kanjeng Nabi SAW mandi melakukan al-ghusluh, melakukan mandi besar sebabaki 4 perkara. Riwayat dari Siti Aisyah. Kana Nabi SAW yaghtasilu min arba'in. Kanjeng Nabi ini kan mandi sebabaki 4 perkara. Pertama,
minal jinabah, wajib nikah karena junub. Mandi junub hukum apa? Wajib. Cek sampai tak mandi, mun junub mandi, mun mandi Jumat, aneka hukum sunnah. Keng mun junub cak lah bola. Ya. Orang se ngakan, orang se tedung dalam keadaan junub, nika makruh hukum. Yurithul faqr, maraki fakir, maraki melarat. Jadi paling enten ki awudu nika ponan. Awudu. Jangan sampai nang dalam keadaan junub. Dan malaikat rahmat tak masuk ke compok mun dalam compok kala pada orang se junub. Pacet mon mar pacet lemes apa? Tak kelece. Moro ngantok moro. Ora ro se kendur deh lah. Jadi nggih moro kendur. Jadi semandiro sengkah. Baru lelap-jalap seneka-neka. Ya. Tambah melap-jalap neka kita tambah punan. Ya. Tambah sengkah semandi ya. Tambah sengkah semandi ya. Tayyib. Kanjeng Nabi mandi sepertama sebagian apa? Berkeju junub. Tayyib. Maki buru jelah. Nomor 2. Wa yaumil jumu'ah. Sepertama minal janabah, mandi sebab napa junub hukum wajib. Nomor 2, wa yaumil jumu'ah, mandi dengan Kanjeng Nabi sebab mandi Jum'ah. Setiap Jumat Kanjeng Nabi mandi. Nomor 3, wa minal hijamah, mari cantuk. Mun mari cantuk sunah mandi. Senomor 3, wa min ghuslil mayyit, mun mareh mandiin mayit. Bener beco. Jadi sunah mandi ni ke semandi mayit ni ka sunah aki mandi. Wa min ghuslil mayyit, mergo saking ngedusi mayit. Jadi mun mareh mandi mayit sunnah mandi. 4 perkara ni ke senyababaki Kanjeng Nabi mandi. Minal jinabah, mergo junub, yaumil jum'ah, hari Jumat, minal hijamah, sebab hijamah cantuk, min ghuslil mayyit, mergo dari mandi apa? Mayit. Nah. Banyak hadis-hadis senerangaki tentang anjuran untuk mandi ning hari Jumat. Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil. Kecukan hadis riwayat yang penekah dari dalam Bukhari Muslim ni kecukan. Idza jaa ahadukum, serana orang si datang di antara nasampian kapi ilal jum'ati dekat solat Jumat falyaghtasil, maka suruh mandi. Karena mandi ini kan lebih afdal. Ya, wudu mandi. Okey. Pas napa nyaman umpama wudu ampun cukup keng mandi nikah sunnah muakkad tak sampai hukum wajib. Tapi beda sih wajib pagi. Bekton mulai bila? Nah, sunnah mandi Jum'ah nikah karena termasuk napa nyamana sunnah cek mon bisa cek tinggal nikah aminyaan asiwaken nya kemudian napa kelampian pote serba putih maksudnya mandi nikah sunnah semu akad nikah sunnah semu akad cek sampai mon bisa cek sampai tinggal nikah, cek sampai tinggal sunnah sing nikah. Ya walaupun cukup awuduk nika pun cukup, toharo nika pun cukup ponan. Ampun yujzi'u anhu wa yuskitul fardhah, ampun nguguraki deka kewajiban. Tapi sunnah cek sampai tinggal. Waqtul ghusli kainun ba'da tulu'i fajrin ayu sadikin. Maka waktu mandi hari Jum'ah disunahkan mulai tulu'il fajr, fajar shadiq. Fala yujzi'u,
qablahu, maka tak yangkep oleh kesunahan mandi hari Jumat mun sebelum masukun fajar sodik atau sebelum masukun waktu subuh. Naam. Baktona mula masuk fajar sodik. Wakila waktuhu min nisfil lail kal id. Bada ada bu baktona mandi ni kan baktoin mulai dari nisful lail, pokok malam di atas pokok 12 kal id enggak sunnah mandi telasan. Berarti tengah malam bada sing ngengaki bada sing oliaki. Tapi lebih banyak pendapat yang peneka marena sopu mulai peneka ampun esunahaki mandi untuk hadir salat Jumat. Tapi wakila waktuhu min nisfil lail kal idi. Enggak bakto id. Wa taqribuhu min dhihabihi afdalu. Adapun mandi saya berdekatan dengan ajalan sampean pun mulai ajalan jam setengah 12 masalan. Mulai saya mendekati jam sampean berangkat ke masjid, ini kan lebih afdal li annahu ablaghu fil maqsud min tifa'ir raihah al karihah halal ijtima. Karena mun malam masih mandi ya bau boleh cek yang maksud malah tak bau abe ni kan mun gelak sopu ya berubah boleh lah perluan boleh lah mun ki buru mandi entar ke masjid. Karena maksud dari maksud tujuan dari orang aman di entar Jumat ni ka intifa'ur raihah al karihah supaya elang bau tak nyaman ni ka lamun mandi kulaku ya bacang boleh. Tapi saya paling afdal yang kita mendekati dekat jam berangkatan menuju dekat masjidnya ke afdal lebih utama mun sampian mandi ya neng bakto paneka lebih utama. Ti belajar anak-anak mulai kene kula seneka mulai Jumat ni sare kapi kita mulai ngaji masjid setengah 12 istiwa ni empandi kapi sikate kapi ngkosot kapi bona ya khusus nang hari Jumat. Temoran compo ni ka mak holili ni. Holili temoran compo ni almarhum ni. Mun hari Jumat berahi ta'alaku. Ta'alaku mak holili ni mun hari Jumat. Mare sopu nyeram, nyapoh, duha. Keingat sahara kula. Ta'alaku mali. Laku tok pinter aku. Tak kalah abi cenah itu. Cenah ahad prei. Orang Islam lah tahu ala komon Jumat ibadah. Jam 10 berangkat ke masjid pun. Jam 10 istiwa ni. Mak Holili temoran telemaba ni almarhum ni. Mak Ramli. Tak tahu ala komon hari Jumat ni. Hormat dekat hari Jumat karena hari Jumat ni ke hari seistimewa. Emul jaki. Sapan orang mate neng hari Jumat tentunya dengan syarat cekak Islam dan iman man mata yaumal jum'ah sapan orang mate neng hari Jumat insyaallah aman dari azab kubur tetapi dengan syarat mate cekak Islam dan iman kan ke orang kafir tak pengaruh mati hari Jumat mati neng malam Jumat tak pengaruh tetapi neng hari Jumat ni kepebanyak salawat malam Jumat, hari Jumat pebanyak zikir, baca surat Kahfi. Sana orang baca surat Kahfi dengan hari Jumat, Jumat ketemu Jumat sepora tusan tini Gusti Allah surat Kahfi. Man shalla alayya yaumal jumu'ati 70 marratan ghufira lahu 80 marratan ghufira lahu dhunubu 80 aman. Man seran orang shalla dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya yaumal jumu'ati 80 marratan barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali solawat segot terserah segot apa be solawat tibil kulub keneng solawat munjiat keneng solawat nariyat terserah pokoknya solawat Jibril engki ngereng ngalak sedek pandek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad belum puluh kali dengan hari Jumat ghufira lahu dhunubu 80 aman maka tusah zaman belum puluh tahun seporah kecuali otang ya mau otang kita bisa wajib serai tekeneng serai bisa lawat
Neka keistimewaan dengan hari Jumat. Cek sampai taat. Ki montek keneng kapi, cek buang kapi. Kupluk celeng, pokon kelampina pote, cokop je lah oleh kesunahan. Walaupun tak ajubaan. Dak benar sarong celeng, pokon kelampina pote. Kupulun pote, bagus. Kupulun celeng, tak masalah. Pokon kelampina pote. Berarti pun oleh kesunahan, engki peneka berpakaian yang putih dengan hari Jumat. Karena pakaian, dak benar tak masalah. Sarong batik, sarong tak kotak, terserah. Pokon kelampina pote. Oleh kesunahan, engki peneka are nengka neng are Jumat disunahkan kelampion seputih. Kopulun celeng tak masalah, mun pote tak pantas. Orangnya celeng bolan. Jadi nukluk nggak tani cek. Ya celeng bayi. Sepenting kelampion apa? Pote. Pantas ki ya Pak napa? Jejel sa kopuluan lang celeng biasa celeng kopuluan pote. Pantas ki ya. Jaga aja. Anu toko yolok maji biarin jangan tak ngaku maji. Bermon yolok cek gelem seporan kula kita haji karo ku pulun tok. King kenceran kula pada bi haji. Serak ki beneka Jumat neka. Hijjul fuqara wal masakin. Orang yang salat Jumat neka hajina orang yang sefakir hajina orang setandi. Kau risek ngaku maji. Kencerne orang ahad haji. Nah, termuka titik ilmu semanfaat. Jadi aneka wajib maknanya kanto takwil ya wajib neka adalah aikal wajib tegese nga sewajib ne Fathul Muin gela makna niki peneka sunnah muakkad sunnah sesangat dianjurkan untuk mandi dengan hari Jumat apa dalilnya karena beda dalil iki peneka sapan orang seawudu kemudian cokop kelaban wudu nega fabiha wa na'imat sapan orang awudu neng are Jumat maka bila orang peneka hanya mengambil wudu untuk ngelakukan wudu untuk cokop ben bagus je lah wa na'imat ben bagus je wa man yaghtasala fal ghuslu afdal sapan orang mandi neng are Jumat maka hukuma aneka lebih afdal lebih utama karena tecukna orang mandi termasuk ngilang sesoceh ben ngilangake bau-bau saya tak nyaman ning hari Jumat. Matur muga titik ilmu semanfaat. Amin Allahumma amin. Bayanu ziyadatil iman wa man ghada ilal masjid wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik ترى الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر
ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصبي مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بن فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرسوسا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قاسم البقي المقدم جميع ساداتنا لي بعلى بفخر الوجود شيخ بكر بن سالم وقيع المسلم قطب رباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني سنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول ما فرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس ثم إلى روح قطب الشرط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول ما فرم قطب البار الحبيب عبد الله بن هونس بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روح المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد عمر مهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم إلى الحبيب علي كويتان الحبيب محمد بن در الحداد والحبيب بكر قرسي وحبيب شبط بوته والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم الحبيب عبد القادر بن السقاف الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب صالح بن صحيح بن تنقل والحبيب هادي بن الحدار والحبيب أحمد بن صالح الحدار وأصولهم وفرهم ثم إلى روح كيه جاسم بن سالم وزوجته وكيه هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم لكيه هجي عبد الله محسن وزوجته كيه هجي عبد الحليم جاسم وكيه هجي معروف عارفي وأصول ما فرهم ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه خصوصا إلى روح صاحب الحول الحبيب مصطفى بن محمد العدرس وأصول وفره أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة غشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحسن من الأخلاق ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر المحن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلفنا الصالح مثل جلسا وإنا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.